BJP na awai akum taunanaba baton torokpo wafamse Congress na pamdi taseng na sarkar pairiba BJP government sina BJP party sina leibag sida hojik thoiba wafam irang mihat mipun myam singse athuba matamda loisananaba honabada kok thadabiu amasung thabak oina paikhatpiu taseng na miyam punamak na khangnaraba wafam haiba tare tongan ba lairiba political parties 10 political parties praja sing adagi mayam civil society organization jingna government asina amadi maroina BJP party sigi lengak asina ngasi thoiba irang singse makhoina fajana matam chana control ta hodabdagi thokpuni haibasi khangnaduna leirabo wafamni masida BJP gi president na Congress na thon bani Congress ki jindana ma ngang khutana ma thabak na ma taw haibasibu kari haina artha hanbidu tasengna ngarang han urkhulda cabinet mifam phangkhibadasu tongan ba community kuki gi sinau sing minister sing cabinet mifamda yaugide imphal da phambadu security gi reason da karida yaudre hairasu urkhulda phambadu bhakti yaugo yabane aba adu su yaude separate administration demand to hai basidi kanana tawuno hai basibadi yamna mayek sengna ai hana su haijagre khuyek pidana soi masagi soi toraga social media da degi khabar da loina thadokhraba wafam ado BJP gi minister ni BJP gi MLA sini BJP da support toriba MLA ni punna MLA minister punna tarani masibu BJP ki cabinet minister singna lebak si tongan ba separate administration nama lehenna ba haidana India ki home minister India ki prime minister da khuyek piduna hairaba masibu BJP da nate haiba misunderstanding ne haiba wafam sibu misunderstanding sibu artha kari oirabjano aduna masi BJP na thon bani haiba BJP na demand tabuni haiba se yamna mai klar ba wafam ne haba ano Congress na thon bani haiba sibu angak pa phawi oidaba ama ngangba oidaba se kupsana na bo honabada oidaba chama ngangi haibido ekhoi gi probhabta aran ba thabak ama tawba aran ba thabak se kupsana na bo honabada hawjik BJP lengak na tawripse aran ba thabak chama ne ba tawisi adune ba hawjik BJP na administration tawriba lengak ngai bese aran ba ma khak tawkibada aran ba do ngak na ba kupsana na bo honabada aran ba chama ne buji paikhali ba thabakse cham jaba adi rajniti gi wakhalsu thudongna mapung phadriba rajniti adigi satra gi wing adigi NSY gi university te tamiba satra mayam masi peace rally ama chatna nabagi ni haidana chatpadu da yaujabagi pamjaba haibtare thudongna chawor role leiba nate thudongna influential oiba nate satra sing university te tamiba satra singdu NSY de yaw su nataba NSY gi president du magi personally individual unaba lakru ju pharaga lokap ta nimi humni mari ni tok thamche kedawre mi manga asidai sida nongweina direct open ta mi amada direct call ga caption badu baris tu di phara bro kumbi gi angang sing
सात्रगे अदगी लुसिंगबसिंग पोपिलान मोय मयुम मयुम दा सतना थीदिबा मयाम दो मखोइना तौरिबा अरानबदुदी मदुदी थबक ओइना पांथोकननबा फाननबदि होनदे हायबा अदुना मसी हुनननबा हुनदना मतम से डाइवर्ट तौननबा होनबसे मसी लांगनी रेदर अखोय याम पॉजिटिव होइबा अदगी थबक ओइना पाइखतपियु मयाम मोरे दे इरांग गांगनबा चखिबा कराइदा लेनि मोरे यौबो ngambro हुजि ai hana so haise khib dunia ba aduna tongan basing district singa security force mayam sing changaga law and order ngak pangam leite ngak pangam de haiba simadi barjana hai civil society organization hai ai koi political party na hai masigi responsibilities hai masidi BJP ne ba sarkar pairiba BJP lengak pairiba BJP sine ba moral responsibility adagi tongan ba whole responsibility masigi governance gi responsibility si BJP ne ba BJP lengak sine ba aduna mayam masum yengbiu lengak asigi leader singna thola ga wangang base nongala ga hekta react torok base nongala ga hekta kapna ba once kaigumba public platform amada wa amangang ba appealing ama tawra nongal ka kapnare adum hobudai sum yengbiyo me tridegi nganjur khulda yamba phaba thabak khara cabinet mifam adagi package laptoppa khotokpa haibadu afabadi afabane ba adubu nongal ga hekta nongni ni ler kanda achau strong reaction objection amadi hekta lae adu masisu adum congress na thobune haiduri raiba aduna congress ta khakta tainabagi mahut opposition da leba political party sing da tainabagi mahutta hojikti yamna concrete oiba government gi policy government gi decision lobiu ai koi gi cabinet hall na yamna dignified oiraba mafam sida faja cabinet decision lawna bonabiu cabinet hall haibase government na masak khangdana fajana semabani masida fajana cabinet decision lawbiba yamna lemna sing lemna thabak paikhat piba aduga thabak oin onthok piba asisu dum manipur si irai na control tawba ngamgani khanjayaba aduna BJP gi ikai khumna jeba president amadi leiriba leaders mayam sina masi issue se divert tawnanaba congress na thon bani aduna thon bani adugi matam da thon bani haidana leibagi mahutta BJP gi president su lengang ni lengang do da pai riba political party du gi president ni aduna better suggestions to the government adagi apaba suggestion mayam singse masi government si da pidana tawba adagi hai kriba wa haide tawriba thabak tawde haidana leithok lesin tawduna leibagi matamdi oidre hujik hoi hujik leiriba naharul singta yamna ware thabak phangdabagi awaba pochai gi awaba phangdabagi awaba pochai maman hingatbagi awaba adagi tongan ba activity business tongan ba masidai sita awaba leiriba adagi government gi leiriba mayam singse mayam hekta khoigi tongan ba department sing sida central ki scheme state ki scheme mayam singse hojik yaudrabane aba asida moregi area da IRB mi khara khak changba loy order ki khara changba ho yaudro scheme di kramai changuni tongan ba project scheme central ki scheme hundreds of scheme state ki tongan ba state owned scheme hundreds of scheme mayam singse masi akhoi tongan ba jaga sing de praja sing di yobo ngamdrabane central ki guideline kudimak in bangamdrabane thabak mayam singse fail oirabane 6 months complete hoji akhoi oire masida adi financial ki collapse leiriba adagi administration si fajana effectively tawangam driba liability mayam pi bangam driba
development program mayam sembang ngam tri singse masi thatha soiba nate para sing dadi hayeng after some years sahi khara ki matung dadi akhoi manipur se masi intona phibam sokpa financially socially adegi akhoi gi integrity da kari da mayam singse soiba si mayam singse la gadam ne ba masi lengak sin to leibe ne ba adu akhoi lengak ta blame to waki khaki wa nate reality da feel da housing warabani adegi even kaya yam the crime di heglai ge da ma tawba tawning ba khai tawre kai mana pamba mana khanba individual forget it about laws and order, forget it about the laws of the land. Lebak sigi ain kanan mayam sidi kap thokrase hek individual lamana makutta nomai khara paiba makutta am khara pairaga tawning ba tawre imai bel singi kathien phamba kumak pada sengau boglak na re kai crime si masing tingam dari hengale husi kapning ba nomaina heta kapa phuning ba mi heta phuba wahayama kana gumba authority or organization amana pam daba wafam ama oiba ado mi se phasada uphala pungphu da phugre social media se da viral wariba is not this a crime mi ama bu phunu heta phuba si law ain mayam sing khutta pairaga pungphu da phuba do no to se masi akhoi gi mi gi rights mayam sing violate to institutions court leiba mayam sing wayan bichar piraganda madugi punishment people bu orbusu mara leiri han haibu orbusu madu through proper channel madu da tawda bu mayam sing hujik akhoi democracy sibu krai da leiri bege tongan ba sokchala iba mayam sing sida natana miyoi bigi human rights mayam matli adagi tongan ba mayam thoi bi lengak sigi makha sida neba aduna di akhoi afaba sasan adagi praja singi right mayam sing adagi law and order gi adagi violence ki mayam sing kujak telephone ba changi masida akhoi amaga adi nuan bage to hunna ba sem sadra leibodo kanati mayam asoibodo adum prajana loina khangibani congress na soiribra bjp na soiribra haibasi prajana so loina khangdra leirabani satra satri lai haiba mayam adagi institution college university mayam singina masida leiriba satra satri singoja singsina loina khangbane ba adu masida congress ta sum hai lebase akoi congress ki di mla manga khaktani akoi na role ama bhag masigi launingai leite akoi gi haibabu democracy si da political institution da bana leiribase yamna vibrant oibo opposition yamna vigilant oibo opposition ama akoi na hujik laujaraga role si lejaribani sarkar na pakhali bi si choi akoi na sima suggestion tawjari haiba wafam se masidi by nature of the political institutions. This is in the constitutions, that is there in the constitution. Constitution the people, Samvidhan the people, pot mayamsi, political party mo oina, akoi lebak sigi, social akoi oiba problem mayamsi. Sidi akoi suggestion pijaba, adagi akoi cooperation pijaba, haibasi masigi role sidi constitution da dumlai jaba pot ne akoi nangjari se, tawjari se suggestion pijari se. Say, ngasi opposition da high report amta BJP legak se karam babu logi all political party pham na basi BJP na haibi rakhi bro akoi congress na session tawji ki bini right after the May 3 incidents akoi opposition da all political party session pham na session tawjabani honorable chief minister da tawji ki bini aduna legak asin di political party me think tank adegi experience lerwa leaders mayam adagi ex ministers ex MLA adagi ex ministers mayam singsi phajana akhoi phaminare hairkanda kari suggestion tawga leibak singsi leibak si thoi irang si thingbang ngamna ba kari tawsigi haibasibu yamna pukchen sengna invite tawbi rakhiba ngasi bokta tha taru phaw changjhalabasida leibraiba madu leitri duna taibadi there is something intention on the part of the BJP government haibasi masana sudum leijabo wafam ne adu masidai sida
असुम बाहु बो मैम सिंह से अखोई हुजी यामना लेबाक से यामना वाबा स्टेज अमदा अखोई लेरबनी चंगनब यानदबा अदगी कौनब यानदबा अदगी फमिन से हाइबा यादब वाफम सिटी तरंग तरंग ना तसेंग तसेंग उरब वाफमनी अदुर मसे हुजिसु थेंग नते हुजिसु लेगाक्सिना होनबियु लेगाक्सिना पाखपियु सेंट्रल गवर्नमेंट की डबल इंजन की प्राइम मिनिस्टर डबल इंजन की होम मिनिस्टर से डिफेंस मिनिस्टर तंगाई फद्रबदी डिफेंस मिनिस्टर सु यावरगा फजना कोऑर्डिनेट तौबी मतमदा हप्ता अमदा हुजिसु कंट्रोल तौबो ngongoni हप्ता अमदा मसी मसी यानद्रिबा करंबा अदी कराइदा इंटरेस्ट क्लास लेरिबसे करिदनो हाइबसे मसी प्राइम मिनिस्टर की लिसिंग मखादा अदुम तौबीबो मतमदा हप्ता अमंग सोल्यूशन हुजिसु तुम पोरपो ngongoni हाइबसे एज ए पॉलिटिकल पार्टी अखोय अदुम आशा तवे अदो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना तौदबा यादबा ngang यादबा कंडीशन नमा इंडिया अलायंस कांग्रेस ना मधु ngang सेम कांदा खरा स्टेटमेंट मिनिट मरी मंगा खक त पीखिबदो ngang यादबा तंजादा ngang खिबनेबा बट इंटेंशनली willingly ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने गसी भक्तल मणिपुर की सॉल्यूशन पोरकनबा तौद्री हाइबसिमथि नो वन कैन चैलेंज इट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने गसी मणिपुर की इरांग से सॉल्व तौनबा मागी सजेशन पॉलिसी कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन गसी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दी इनिशिएट तौरे हाइबसि अखोय उबो फंगदे अदु हुजिकसु स्टिल टाइम टेक योर टाइम मतम लौबियु अदुगो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इनिशिएट तौहनबियो हुजि इरांग लेप्तब येंगसेबा था तरुक गमद्रेको दैट इज वेरी क्लियर एविडेंस था तरुक से कंट्रोल तौबो गमद्रेको नुसिनन गमद्रेको कपना बामसु पोजीशन से ngaraang han सोशल मीडिया दा करिदा प्रेस ता मयाम थोलई बंकर साब लेप्त्री हाय अदु ड्रोन की फुटेज दा करिदा अदु मसेंग बने अदु की पोट मयाम से मसी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना हौजिक हेक्ट सियार तौबियोबा हप्ता अमगी मनुंग मणिपुर शांति डिफेंस मिनिस्टर ना करि हाय खगे अखोगी बे सेक्टर मयाम अमा थोलागा डिफेंस मिनिस्टर ना पॉपी प्लांटेशन मुथलन गे ना हाइखिबा बे सेक्टर ऑफ द ईयर गा ना हाइनबा मयाम अमा थोलई अदो डिफेंस मिनिस्टर की रोल होनबियो डिफेंस मिनिस्टर की रोल होनबियो होम मिनिस्टर की रोल होनबियो प्राइम मिनिस्टर ने सियार तौबियो मणिपुर की चीफ मिनिस्टर यावबिरो कैबिनेट मिनिस्टर यावबिरो अनो हुजिसु स्टिल टाइम बट प्राइम मिनिस्टर यावदो मानदे मरमदि था तरुक से मिसी मिना अदगी मिहात मिपुन वायलेंस युम मई चाकबो हुजिक रिलीफ त लैरिसे था तरुक फाजलकपसिदा रिलीफ त लैरिसिं करी ओरगनि हाइबसे खनबियोबा रिलीफ त लैरिबसे था तरुक सिदा मागी इमुंग मनुंग मसा मसु लारिक लासु तंगदबा तोंगान तोंगानबा एक्टिविटी तौगदबा मयाम से इमुंग अदुगी फैमिली से मदुदै दुदै अदि रिलीफ त दुम लैरिबसि करी मंगोदा फिल तौरगदगी हाइबसे मसी रिलीफ खुदिमक हाइबताइ चिंगिसु तंगिसु करी मसीदा लैरिबा रिलीफ त लैरगदबसिंगसि अवाबसे करी हाइना मसी अमुतंग मिट उसलग खनबियोबा थोना वाब फिरमदनि हुजिक लैरिसि मसे more than 60,000 displaced person मसीदे सिदा लैरिबा अवाबसे था तरुक सुमाइना खंगनबा होनब्रो मसी इट्स अ वायोलेशन टू ह्यूमन राइट मसी की मयाम सिंगसे प्राइम मिनिस्टर ना येंगा लैरिसे आई ngaiए होम मिनिस्टर ना येंगा लैरिसे आई ngaiए इजराइल ददी इजराइल पैलेस्टाइन इजराइल हमास वार ददी इतोंना सीरियस होइन खनखरे डिप्लोमेट मयाम अदगी प्राइम मिनिस्टर मयाम से याम अवांग बथाकता कॉन्डेम तौबा अवांग बथाकता कंसर्न तौबा मागी ऑल स्टेट सिगी प्रजा सिंग सिन वारी बस्ती खनदे मसीने ब लेंगाक सिन तौरिबसे मसीगी थौना गवर्नमेंट अमगी शक्ति कैपेबिलिटी अमसुंग मसीगी कंट्रोल तौन मसीगी गवर्नेंस मयाम सिंसे मसी कैबिनेट मयाम से ओनली
cabinet minister taramatho including chief minister tarani thoi hauji charter flight tarwa prime minister gi office ta force landing tawbiyo appointment pidraga su prime minister gi office ta force landing tawga unabiyo unadri ba halak hanbira kanwa solution pu biro ba ada ngasai MLA मैम चलग उनब पिरक्तबदुसु ओपोजिशन की MLA मैम चलग उनब पिरक्तबदुसु मधुसु हाका थोखरसे कैबिनेट मिनिस्टर तानी थोय इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर जे अपॉइंटमेंट पिरक्तसु प्राइम मिनिस्टर की दैद चलग धरना तौसलो होदि धरना इन द सेंस दैट मधु की दैद उनना नरबगी अपॉइंटमेंट तौकांदा मणिपुर सॉल्यूशन लोशन बियोना हेड द प्राइम मिनिस्टर दैद होम मिनिस्टर सु तो डिफेंस मिनिस्टर सु तो अदगी प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस ते हेक्ट लेन तौसलकांदा मणिपुर की सॉल्यूशन पुबिरो तौबा हेक्ट याने है अदुना होम मिनिस्टर की वर्जन नमु है अमुकना EST की डिमांड हाई कोर्ट की अदुने ना हाबदा मु हाइरे अदगी डिफेंस मिनिस्टर ना अमुक मपानदगी संगपदगी दिगी मपान की टेररिज्म याम संगपदगी ना अमु हाइरे अदगी अमुक तोगान वर्जन से मसी मायाम जिनेब वर्जन से नोंगी अदगी अदम चेंज तौतौद्रंगांग लेबी महुता एक्जेक्टली मदुगी सॉल्यूशन पोरप याननबसे मसी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना अचौब थौदांग लौबिरगा प्राइम मिनिस्टर की दे हेक्टर मदुगी कैबिनेट म्याम चंगझलगा मदु उननब होनबिद्रिसि करिगिनो स्टेट अमगी था तरुक मिसी बिना वायलेंस अदगी हौजिफाउ इंटरनेट हांग्रिनी अदगी हौजिफाउ तो एजुकेशन फजना प्रॉपर्ली फजना इफेक्टिवली तौद्रिबनी संथोक चेंसिन यानद्रिब मयाम से मसी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना प्राइम मिनिस्टर दा अपॉइंटमेंट लौबदा ngasi waktu प्राइम मिनिस्टर उनद्रि करिगिनो आइबनेबा मसी अपॉइंटमेंट से उन लौबियोबा कैबिनेट मिनिस्टर मयाम सिंह अदुगा मसीगी लेरिबा मयाम सिंह सेटलमेंट पुबिरोबा मसुगुंबगी थबक तौगदबा एज ए गवर्नमेंट as a leader, as a chief minister, masidi tawdadana, masidagi di spokesperson mayam thado Congress hun leiba. Tokpiro Congress hun biran thabak oin paikhat biro. Holimbi am do khoi kasu hajar roige. Thabak oin paikhat biro. Hayeng degi hekta prime minister unana batawi home minister, defense minister, cabinet minister. Try to to hopi hekta hafta am da loisan je. Yani loisan ba. German East German West German भक्ता वार थुगायरगा मसी अखोई जही कया वार तौनर मतुंदा East German West German भग वार थुगायरगा अखोई की इमोशनल मदुगी नुक्सिनब मयामदुना मसाई जर्मन नमते पुनखिरिनी सिखनबा खरा अदगी ngara मिस कनो तौवा खरा मिसअंडरस्टैंडिंग लाइब खोपा अदगी गवर्नमेंट की कंट्रोल तौदबा सोयबदगी थोखिबा थौदो वाथोकसे ngамनी मसीने मतम याम सांगमनख्रे हाइबसिमसोय हाइजनिंगी अदुना मयाम सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी नी सरकार न लौगदबा दायित्वनी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी सु सरकार नी अदुना मसी स्टिल वी हैव टाइम सरकार न मसी कंट्रोल तो बिगदबनी लोइसन बिगदबनी सरकार की वेलफेयर की दमत लैबनी सरकार न मदुगी लोइसन गमद्रगदी कयाम कुइना सरकार चथगिगदगे कयाम कुइना सरकार लैब पामीबगे हाइबसिसु अदुम मियाम हंगनरकदब वाफमने हाब